nipa bi a woye honam nipa no sunsum nsem nkwase asem de ma no so ate ase na afin so ekwa awie ya aya na emu nsem edoso me be wi na me nya problem bi e wo me right leg yes yeah me nya problem on my right leg intino ama mentimi afa no your cause be na me visuals say trapper the visual style put the visuals yeah it was so good sir but what but when we saw na me nukrum ni ese oti boys me stop pa o say yentwe anya say stop yentwe na o say ya ahimfu ntino iti boom la na sa visuals say what you say visuals your cry trapping trapping tell us e ba saying one leg now okay Mr. Zion me na right no eno kra de ache na misua with Christmas bi na me father nua bi ebie ni fia no kono nguntina ebusuafo yi na ekohonom ti ase eko bo na bibi team na ho am be back to Kumasi ase wo hwa na yeku na eko na bana so me nan ho asem de nsem bebro me nan na yamia for be almost 10 years yeah eko na eba ti me ko be wani ebi na asaba ekwa na asaba na eko no aye okay na asaba until go to a point of time in my life I feel na mintimi nya hu you now have to sit down na me tu hu anamo yeah then I timi ko from that time na me school na me to me 1990 bibri rura bibri chintini bibri Mr. everywhere say the issue is that time Mr. Zion the course no age be twa me nine you go to a point of time be crying in my life me fed up number see twa me nine no young boy am bury as but the me man say born am ko born na bibi team na ho me nyu obi abone say my obi bibi kra na me nim I don't know me nyu obi abone me nya hwe na afi onan na mo de fa sofo na mo bom pan na ekọ na eba na mo de bibi duro yeso na wo hospital na wo fa na say a obetu like o de o pese onya wa hoto to be fa bia de o say that time so no obi ti hu ma for two by na den minimum bi wa ha obekọ ahunu na dey kru everything bibi ki to bi ne team na ho ne ye kru intine ye kru Mr. Zion afedi ya kru atwa me na ho ahia nyina atwa me na ho ahia fro ba mesro intime na ko kra no enya me free ejamsa mark bi e me na was scars bi ase o free hu na bi ho na ye ko kakra because 10 years there you can imagine me na poso on right leg na poso on ankle no ho no it was share but Bible say papa ne boni bi ne ho ebi si osoro ne asase ase a nyankopon ne ho hwe ya trase de na gese aka tia bi na afe no akọ na wiye na yehwe awuwo ne no ma esi na ahonte yenua bema ye ofase ya de nyina si konfe abranti bekase area ebebo no bekase enti obi antimi mompa ya sofo antimi mompa ye ensa ne area na yarebo wa yentimi sa emane ye yana wonipa kura no ekwa bana fa so bo ho ban ema yarowa emeka ho na sa me ni eja esiedu atena se ebedin komo se so uye onipa edie na wo se wo ye efa abrabo ho se de be na empofiri mo no nko ewu a ede ohaw ebebla busua no ene oman no ene eja esiedu entwe komo o sanse eja so bi adu de na se yamama wo afisha pa afin kometu pa jose pombo ko de yame adom eda obo ade ase ya tra se dia ka ene kakra bi na afi no akono wiye me de mesole me di mamen sabra bo no ma wi nyame yankopon sa de ma bedu December dia e de ne bo ho ba na se de na wo se meye okay erade nshira hwefo nyina em se ewiase we na hokwa okay Ephesians chapter 6 verse 12 Bible say enye ne honam ene moja ena enya ye ne tumidi empanini ene wiase musumatumfo I believe say bibi eni wiase a nka ye mpanyumfo a ye beto wo mo enka omo nka se bibi ni wiase anka ye da enka ye ntopunu ewiase de ewo mu se obi a bewu nanso ewu a eye nkwase ewu a emfiri nyame de se eto a sebi na eha adwene because ewu obi wo ho a eye nkwase ewu ne nkwase ewu ni se obi wo ho a sebi otam nson nanso na bibi agya wo kwan bibi atwa wo so eno na eya ewu de eden obi abewu enti no se wo wiase na se wo fa ne se eye normal wo fa ne se o medie magidi manom mada sebi
wayera because spiritual and ewuli physical even Nyankopon kra yesom no Bible say wa ye honhom obi ehun nyame da God is a spirit. Bible said we should worship him in the spirit and truth. Okay. Enti da bia me wasemba kwa make say any carnal man or any carnal person can never understand spiritual things. Nipa bia wa ye honamu nipa no sunsum nsem eye nkwase asem e de ma no so what you see na afin so ekwa awie ya aya na emu nsem e doso what you see wo hwe every September, October, November, December sa baba na ekona sabi afi bia ekwa awie ya obia e plane ne obeden obeye ena wi asen so enye obia na ote wokwa obi wo asabi wakoye ne no ma bi a wa hyebo se afi sene me da buade be den me de maseda be den ebeba sa na won so plan se o Christmas ide e bia meto odwan bi meto akoko bi na me de ayeden me de agimani no sa na sunsum nso na tie baifo bi nso akohyebo wo hunhum se afi wo de obi beba ena won so na mo sabi nyame protection bi anya den ena wo so ena wo kwa udidi na wo koba ewi asenye ne honam ne moja na anya wo eti se wampe nyame tumi ene nyame akwankyere amfa amọ ho ban e wom so obi abewu but the wuo bi wo ha sabi emfiri Nyankopon okase ewuo bi wo ho a emfiri Onyankopon a yenhwe no se abrantie si konfen a ene ma Awurade fa ne kra ensi wonya ne ba bi ekoi wom se abusuafo nyame kasa ye twen se abusuafo de kasa be babonte ye nim ade pote pa ye be kasa kum abrantie no ebesi ene ebi kra yes o rastane ne edne shedem ana rastane ne ai se nti na mso kama ene enkofo mbe rastane ne ene rastane ne ekura bufuo sa issue no se bi kra nam no so ana bia wafiri mu wo hwe sa ade ye yehunye ye betuma kasa o sunsum de etime kum abrantie na na se de oh answer boy ni wuo no edi kan no ma hwe ne interviews bi a o kan ne nan asem o ta kan ne nan asem pa ba kokura me hwe oni Zion Felix se ne nan no se ni se edu ba bi kura na nan na pro na ebon kura ma wuntumi nya den hwe ma men ka asem bi oh yale bi a wono maduro a enko wako hospital ya yo lab ya yo test ya yo den still yale ne enko no eyesunsumo yale eyento yale bia mekase ye de bro kan yale ntimi nkone esunsum yale wako hospital doctor onum say obi wo kra yitimi twa scan yitimi your lab yese hwe nyawo eso na yale na so yale esunsum yale eti boy no hwa wa yale ache on say o ma na ase ne ho to no o ma na asa so ahu no enti no enka esha ase ne ade no ewo se nka sabi omde omo na ye den esi from edema no so ahu no because usha me hu se o kan ne yale no se last year kurana ana mebua start year ne sa no man yale do say I want one check according to ukra say me hu se no obi ye interview bi o se se busuani bi o se no mu di agro no e young na bibi twa ne ibi sign na ho kakra bi on say wi ase no e na wo kwa wo adwo se uyo nipa ukuta star na sa wampe Nyankopon bambo bi amfa nto abedabo so obi bedum na ma because abusua ne kura wo firi mo no enyo obi ampo na ebe pese se bi be pie e wo fie ho oti ase wo ye die ye obi ya wajo o kanko ye obi ehi TV so kura wo da no e ye obi ya social media kura obi hu keke no e nahi efie bi wo abusua bi wo ye nyeye wo ho efie bi wo ye mpegya enti sa wo pegya na se wan penya me bambo a ye bedum uja ye betwa wo so kofo bebre wo kurom ha sabi omo ye nipa omo pagya pa but team ne ye yi omo afiri wo because of bambo also mo ye no da bi na se nipa bi a wo kɔ nanim a wa pagya di ye wa abrabom ade no ono de abaifo ni fie on de nipa ntan no ye wo bi wo ho a wo promote no kra wo company ana se adwuma mu a team no wawu ade nti na obi tumi ekofie no wa hu sa busua fie no ayebasa okosiesie wi anu wawu ana na adwuma asai bibi ni wi ase efie na esi wo no a wo se
abusuafie enye we nti osiesie we ya wawu obi wa kura ne fie kura no yensi dan wo ho etu obi kura ye se wo si no adwo aka nwurem abaifu akodun so agusu aka oye se wo si dan na ye yi na difra adwuma mu ana na adwuma se oye se opeso business ni peja ana eka ye den e ba ye kwa ye peja kekewo enti no aya na nkofo bi hia mesere omo fi sa wotena mu ana eden na atu oti ase enti omo ma ye ya peja sabi omo di omo ko mani wa brabo mu no omo de abaifo ni omo fie enti so pede yes du pashe de okay na ewiase we na hokwa asade ache mo so mi aso ebia na se nyame adom na Awurade adom esi December ene akakra bi ye kwa fene kwa wie se normal na so obi kodaye oso daye ye boni tuo eno anu adeche wo okoda na tuo da no na eno nye normal na ho na boni tuo ye just adenti na obi so daye o si bibia ni wiase oh se ye kase be se bi manfo kase bibi ni wiase minimum obi oso daye a okra ede ne boyre adwiri nanim sei nani so te na abo na boyre asinsan nanim minimum obi so oso daye na obi aka no nipa no eka no daye no nani so te na nipa no sembobo na ho physical wo bi da won ti bi da ene bibi timi si minimum obi a owo salum a wo ye obiti a okra black awura ho ede ne boyre abo ne chest say eno ano no wawu wiase na hokwa eda hokwa nkeni wiase we na hokwa just ni ame adom enyam gye na di medi ame ne ba medi mo ma me medi fufuo medi banku se ke normal normal uwa na onko uwa onko on se ewiase ma ka se bi kire nipa bi o ye kana e ba din so betima meki e wa abrabom e ba din so betima du ba bi wa abrabom because ene uton nsuo kura bi ani brewo uton mokokura ye tu adu kokokura na uton ye tu adu so ati ase na dibere eye mpeja eye kese watade so nkwa na eye obi ya ena busua na wo firim na wo peja no ya mansanya ya nkono ne ba ena ka peja sa enti ebeko gold ye enkokona obi timi kase gese du me bantu kwan ya ontu kwan obi timi kase se me banye ya onye yi me ban si fie won si fie na sansam no menyini anase o me Kristo ne no ano no na sa ya de ekoso o ti ase amanfo no masem no ya de a enye se da bi na so won kasa kekew asem na wo ka no wo de ko honhom obi timi kase me banye yi a asumasi obi abanye yi da ene fie enti sa wo no o ma peja na o try a ye beja kwan na ye obi wo okra ye timi de wo ma me ho ahikura kum ye ni kura mu ya na nansan ya lady bi eso ko KUST o said that ogina kwan ho e faka ko fie gese du abro wo sem ye se aka ne fa na ye mu ano we ya ka bi firinfirin abetua fa no so e dia normal nothing just happen ajo ye obi ye okra mu ha ana obi di ka ekwohwe kan ma enipa mienu wiye mete ye kura na ye se na omanya visa 5 years so say dey amo ebeko me pa cho minimum bi a wo free outside abagan na ha wo se won ne friends obedi ni birthday wa ha a oba ya wa anko bi ene ko me nka manfo ya o Awurade fa ye nua ebon ne kra ensi ofiri kom e bankan ebesna kwa America hwe konse to ye obi nso minimum bi a ono ofiri outside abawo wa bedu Accra wo fa ka free ha Kumasi we Kumasi kwa so na team minimum bi nso a owale ye 2 weeks or a doctor e okonya accident e wo Kumasi kwa so me kopie so bi me kopie so na nipa ne that day ni nipa 19 nyeso obi say na omuguo doctor pa owale 2 weeks no no so da obi wu ye wa ade bi wo ho a unya sunsum nipa obehwe o sebere mama wo obehwe de akọ ajo ye nya bibia keke ye wo bi okura wo se wo pesunsum nipa na ni kwa akiri a wabene nya bibia akọ asa bia keke wo ase even utu kwan kura every outside the aba wo se papa be se wo hwe kwan mu mame me won kofo bebre okay don kofo bebre ye wo bi okura kwan mu ma no obi okura ba ho ba no onsan ko bi ya bona mra ya den atwo ye de na daka asiwa ye den na etimbo obi amna de na daka siwo man ebitum na san ko fo bebre o na mo so mo ye te ase ewuo obi wa kura wo mo abaifo na mbe piepia
Okay. Koko. Na bi wa kura wonim sɛ ye pɛw. Woni ye pɛw ye nyawa yetimi ku maame ana papa. Sɛ ne be ya be den. Obeba. Na je say aden na enipa. Meka sɛ onipa bi enipa ye wasase so. Nipa we de yenkoye ni sei. Ebreko sɛ nipa enye obi ahwe. Wonye nipa so mezi hwe. Eyotan ene anibre ene ahoya ene beyi. Hwɛ ewiase won sɛ wa ma ho ban a obi bekum. Obi besew. Nyankopɔn kra obo wiase. Obo asoro ne asase. Na hini enimu no. Abra odi hene no. Bonsam ye na adwen sɛ obeden. Okofight no. Obetu na firi na konwa so. Enukre. No no akɔ eden. Akɔtena so. Ade ne Nyankopɔn amfa ne bɔne ankyɛ no ne nantena so. No pam ne ba ha. Ye won kofo bi wo adwo. Me ka no kra so mo amfiri wa brabo ma. Unye ye da. Obi wo wonko wono so ma anya den. Emma. Enko. Okay. Okay, Isaiah chapter 6. Bible says in the year that King Hosea died, Isaiah saw the glory of God. Isaiah was a major prophet. Isaiah was an anointed man of God, but ne uncle will be a major prophet. But nature said no of Isi akwa. Bible says bra no of wu yepe. And I have here then. Be man. Ya unko fo bi wo hajo. Me ka no kra kyerɛw. So if you pa obua unye ye. Ordinating from or familiar ordinating from basa I know what to say korinsani bi ase onye ba papa bi sa no be ye kuta no wo try abu but you say afiko we abusua bebre ebegunsa sansa no etimi nsoso wo enipa ye wo afionom amanfo na se abusua ni mu no ebetumi nsoso wo enipa mu wo ho anazo se abusua bi apam wo mu it is a one disconnect wo anyu tie mfiri mu a wo ka apam no ye wo fie bi wa ye nwale efie bi wa ye nyesika abusua bi wa ha o wale kura akọ abeden o beba okay ye wo fie bi wa ha enipa ta wu ho we afi kọ na wi ye efie bi wo ha eni afi we mu enipa be 3 5 kura na wu na me ka che osajo afi kọ na wi ye a die wakọ ye rituals die wakọ se bo osunsumu die wakọ aduro so die okuta bayiye a wakọ se bo bayiye mu no afi aso a ode na bo ade Eko. Next obi ka say yare ya okokutua obo ade ho ka. O yare no ka. Na be na onya hoto. There so obi okra wo yare dadawo. Enti afeso a o ko renew. Next amanfo mo wonto mu yare ne ko na ba yare ne ko next sa na ekoso. Na hwe nua be me hwe yare wa yare. Wa yare sa enti yare be nko an into ko hospital. Wonu madura enko. Sunsum ta akiri. So what you say? Enti obi wo ha opa no maduro hey yen wo panie yen ye wo panie onu maduro kra fe ne yale no ye kase entu obi wo ha sunsum na dwo me ka no kra kyerɛw afia so obi na ho me ka no kra kyerɛ 2025 wo ngura mu bi obi afọ de bon nam ho no ona ho bo life nanso obi afọ de bon no enche no wokọ because spiritually no ye wie ne dada ya bo na mana to dada ya ye na ye wo sunsum dada oye obi target entu wo ho abon ho ban so what you say enya bambo bi akeke pe obi a ne nsam ye dene a wo ye sunsum nipa o wa ani memi wo ma bebre wo Ghana ha ne aburukyere I guess ebi bacho asema ka ka bibia kyerɛw o ka so wo se wo ma bebre e wo Ghana ne aburukyere abusua oguso a hwɛ eye Adepa TV papa just onye obi a okasa tie pa onye obi na ekasa abatuo yi eba so media dance me Bible said near who aswat yen kan wasem I just say ajo ade se ne besi na magina chi ajo ade se ne be koso me say so robua ma dwene mo be say so robua ampania pa ensem o kan ye no pe we no difo I just say man nko so ho no enti no obi wo ha wonam ho no fun ne fin ena ma ha o kyena ma ha obi wa sunsum ne atutuo minim obi a sofo evangelist also dani atu ni tuo ni trim na ni so ten netu ababa na hye ni tro life nyeso obi si o am okoye surgery mu yi ababa no life say ni pa no kwasi awu we evangelist wawu wiase na hokwa what you say enti obi wo ha sabi wo tena ho na wo si no Christmas we me papa nchi bi na me de ato party no won so obi aponche na yewo won so ye obi aponche ti Christmas ye beda ni pa bi aponche ya dani o mo dada obi na wa wokoba sebi yadane no dwan yadane na ponche obi wa kra yare ne na mawie o date na ya sa to no so ne na enso ye
time na ya sha to no so nanso obi na we de for say abo no ho e na woni bibi na bi edu Christmas ana ba bi eto nwan na ntwie ebi wa ho awokọ spiritually nyame bie wani a enwan na omobobo ho ne mponche no ebi wa nipa fa ebi wa sunsun abaifo timi twe okra e de ko sesa amu anim e di so obi beto sa aboa no no wanya twa ne tipe ona awokro no just o ka semi o yes afiko we enwan ne mponche enkoko aye betwa no yetimi twi obi kra ko sesa amu anim afa ye nipa obi betimi kra beche odwan na so okra shim obi betimi abeche wa ponche na so okra shim wa ye no ma aguso akanchi aguso tunya twa aboa na woboa na awokro no ye hu no ma bebre owi asenya kasa eti so wo no ampe sunsum nipa wa bene na wa hwe sunsum a me ma bebre sana meka e wo outside ye wo bi wo ha was papa this man me pesa me bagana na ma hwem me hwem na wie mu nye danger wo me se madam and try now no so ayden do ejai me hwem am say okay this month date say bra no aba edi say wonim na sabi abaifo ado adaka asi ha abo amana saba wo ba no nko biem na woni sunsum nipa bi a wotimi hwe sunsum eta wachi ehu se de o ba na wo ba no emfa eno an sa wo de mafi mabusuafo o me ba behwe omo obu akura unnuru ho unnuru ba bi a unnuru fie kura na yakrahyew because ya sati bibia den e de ato enti no afiko na wiye ajo enipa bebre ne bewu nipa bebre na omo yale yakura ba den ebe sa asole because ni e wo ye wo no yale na wo yale no said ya wo bre no eno na aboa ne mo no so wakonya post e wo sunsun wiase so atiase akonya na oteso no yale na otimi toma wo no enne ma yetimi bo na baso de ne kwatra sa akonya no so etuo meja na ho ntom na akonya emmo no na gese sani parazini na meso ana obi a wo tie so betima ya atia sa nipa na wasa wo ba sunsum nipa o e de say aja si edu menya bibi keke me di kan hwe wo sheberem okay ye wo information ameche me hwe wachi me hwe ma me echi ahwe wo papa achi na obi wo kora wonim adwo wo fie ye nye ye oni nyame ayi wadom na kakraba won se won so nsa anye hwe ni aya na me ya sa hiafo ma ana anye hwe ni wo mo mu ni kapre sikani e wanye sika obo ni sika ho ban wanye sika nya ewo properties wo di onu si bibi ewo ho na wo ya mansa ba sabi wo ba bi atekura ye tu oni kapre na hwe ni na ye ni yas aya na ohun nkofo bi hu ya mesere sikani bia awanya sika ne nasi bibi so obi delema no bibi ta na chi na o president crown so linko ba bi keke o nkofo o mo hwem ehwe kwan mu ye de edema no ahemfo bebre onko ba bi keke na bi obi wa kra yesi bedwa na awokọ no ye be poison entimanya den enko okay obi ahwemama no obi abọ ne ho ban obi agitu aduru obi adi aduru a se obi kura ato na du a enka no obi abọ ne ho ban a obi kura ye ne bibi anya de enka no obi ani ba bia ne believe ye den ewo but ne ka no kura chero se nyankopam ye tumi a kire sunsum no ma adwo ye betimi de aboa wa ye divine a problem be any okay one kasabon say you are protected why you okay good. What you say enti entra na hwini wa na bibia ni wiase pesa me kira so obi do bebo na for de okay obi do beche obi edo ka akoda ase afeso a obi afeso anana obi akoba yim nana afi we de me de me bayi beba me bayi o abrichiri me bayi a waye me bayi akakra wona nsem abayifo mpe nipa a wayefo ntina obi wo ha wa kwari nkofo na meduru no so a na wode ne ba bi akwa abayifo nso da bi etimi regati sempe wi ya mpe pedo ado saade no ano na nkwa ya den ai ewo good eti de ewo no wo hwe no de oye nipa titiri wo fie no de ne nsam obi no ano na abayifo no ba den ebe chusi no okay enya wo na de open na wo de ba oti ase eti se wa hwe sa no ma wei na wotena wi ase saa keka obi beku hwe boy ya wawi ni woni ya good se si confiance ya si confiance so ati ase wo sha boy no kuta star yes asanka woni obi bua no eta na chi osunsun a enka wo konanim wow oti ase sabi your secret is your power empanyumfo na wudi o machi no omo nka nsem kekewo oti ase
ye papa akrobeto mo ye nua Lorraine mo eja ko mo ene wo mo ma pagya no do visa mo te wa saa no be star enye ne cresa just o mo tete wa saa na chese o ma ye star mebua yes adwane ko di kwane ni die ya o bransa no what me di ame o mo te wa na o mo gidi ene o ma pagya dabi secret wo mba ye nka yes obia o ba bia ni tie den yes ehye obia wo nipa a wo ye den o delema no o ti ase e wi ase na okọ baba de hu hia pa ye ni kurom aya na ye nua baba spirit wo so da ye se obi de sika wo na koma ho ade chana bam won koy oko eti we chese bibi ni wi ase ana eti na me ka se hiafo na anyi hwi ni o sikani e wenye sikani mi se sika ya menyen me na si bibi so na wo hia ni a wo ni kapre wo si bibi ani wi ase wo hia obi a ne nsam ye de no ni nipa bi akeke o obi a ne nsam o de ne sano ya manfo ehwe papa yi wakasa bebre ekwan be so ne nipa ne betimi afro ana ofro nso a wo bibi so wo bibi anasa bia nso betimi dey bibi ade support nipa ajo am se woni me enye ne good ma ya adwuma we ya che pa yes enti no dabia no medika hwe nipa hyembre nyasa mete da se abra no mama me kora so se wo adwo na bebe manima ana obe frɛ me a meji information bi wo ho a meje a me de be hwe wachi what you say ye wo bi wo kora ye moa no ye wo nipa bi wo asase wo register du patcho ni ye moa se ni dabi ye wo nipa bi wo a unim kora na aboa na obi bi abe basa obi akobo obi ma ne wo bofom enye obi a na eboa no enye obi a na ewale no obi wo ha ye nye ni yie unim na ye ni ya benya problem because the one fie no ye nye ni yie obi wa ye nsesa ne hyebre obi wa ye support no eti se unim na nipa ye nye ni yie asunsum di nachi ukoye ni yie a ye beta akew onsoso na ato koyi enti no ye di kan hwe wo hyebre hwe sunsum hwe wachi na ye hunu se ade sei na ekutiawo ade na ufam na efiri ha ana se efiri ha ansa na ma kyerɛw se maami ei brother ni awu kom no mehwe mu no efiri ha ana se efiri ha oti ase obi kura tim be me no so papa me brem ye bibi enye yi mi ko wura mu no papa panyini na ni fie omso omedi ade omde akonwa ato no omso omedi ana no so se wanye de enti se wonni de ne ye wonso ye be se wa brabo enti ono so free se ba yiye bi na ha no oba na mhwe na se efiri ha ti edi kan hwem ni ye hu ba bi a problem ni free na ma kire o se ni e be ya ma o me ye normal bebre ye was spiritual soft bi ajo e powerful de wu nim ma me fa bi kura kire okay yes abusuan spiritual no na just edu de na we say kwado the way o say packaging e fe kwa kama pa fe ti ufrena no so waje ode kama pa so ho eti we no e different de be ya ma wo no nya no na be ya ma obi jesi ahwe okra so ati ase de be ya ma wo no nya no e be ya ma obi ye wo obi okra lady bi ofra bro kire ba ye wa san ya so person ko wontumi nko wa be ka ye hwe mu no ankasa ni kunu na aye ne sa ni kunu esi wo mu no ni kunu na wo ana ni kunu di ka ba Ghana esa kwa ansa na lady ni ba ya waka ni bibia be yewi take it ska kuro nya bi ki ekọ wuram na chese be ma ne so mu no wo ho ti be ma ne ba ha no obe lock in nti lady ni ba ha no waka me ne nyame na me so hwe mu na me kire ne se efiri ha ye ho adwuma ma na na osan ya dem ekoye nti ye wo no ma bi wo ho a jesi ya hwe e osunsum samana ye wo no ma bi wo ho a ye ma wa ye we enye ba ko e different it me ye spiritual check up wo ho ahwehwe o sebere mu ate ti ye na no mo ko mani wa abrabo mu no mo fra bibi abisa una na ntuko akekewo una na nkofie bi mu enko wale kekewo una na ma ne banko wale ba bi keke odi kan ye da hwe sebere ana meboa wo hwe o sebere ansana watu anamo eno no ye fa na bisa ana meboa eno na bisa ona na kwa bisa ento nipa bi a wa na adwen so person bo branko nanim no wo hia spiritual support anya sa wo de baye mpa bo emfa ye wa ade bi wo anya tons enye break and go enye machichere no enko wo hia sunsum ade a wo de be ka honam ama spirit na di wachi na dwane yale ba ko entimi nko promise and fail disappointment ade bi a be bia enye yi me pa ocho enye kwawo
ɛyɛ mpaebɔ nko a meka no kora kyerɛ sɛ nka wabreki turu sɛ mpaebɔ nko a ne ma ɛkwan bi a enka Christopher nyina breki turu meboa ka Christopher nyina billionaires ye bompa de bia obi mo mpaye yes nanso akeka no ma asie ni ama na peke enti no meserew hwe o sebere mo ate hwe wanim hwe de da wanim hwe wachi wate de enti na ntumi nya den wo twe a emma enti ye hwe a ne ya kyerɛw eno no meye we ya na ma sande ama nipa no se madam bi hwe mu no efiri ha tumi we na de akire se ni se nti ye say mawa ho beto ni ayama pa ne nyame tumi ayeden anya saa wo de be fasting no obi yale majo ya saa ko twa fasting ama no fasting mu asanya o saa fa mu awu nya bibia no obi o yale a wo wu a wo gi na awu no wa saa ko twa fasting ama no enya kum na wuku no enti wi ase ya mfa ni kan mobra enya honam ne ye yeye to nipa nani abre a ofrɛ me a na sɛ me yema na samana we ye different nya no ko na me ye no ma bebre ofra awurade tumi nti ye bɛhwɛ ne hyɛbrem ye hwɛ ade wo bia no ye bɛbɔ na mane ye na de wo se ye yema no ne ya yama no agese bacho wo de ye kohuram aye 2025 emu sana osuhu no ma enhyira wom ye die wom ne kwa ben so na ye nso ebetima fa san enhyira ne bi ene no ma pa what 2025 no ediso yes 2025 kra we are seeing wo mo betimi die wo mo betimi apagya wom ene wo mo betu sunsun anamon okay so de honam no abrabo wi ya sa madam obewuram ye beko ba sa bebre ashom we 30 afuma ware afuma ese 31st you be do correct afi de me say wa cancer memuda abem 31st o ko gina afi etwam na anye ya afi nka de we o de sa na ya sa etwam no asa ko gina enya anu e ya namotu e ya brabo ko gina 31st akoka ensema kase am ya bompa ya hwi o yire gu no so aso candle mawuram enso obi wa ko wuram na aka na 1 week pe no wu enti na obi a nani abere a person mbo bra nko nani mo no on frɛ me number no me pa cho onye obi onye serious man frɛ me ajo unim ebi hu ahi ebi hu ahi or send message hi now so hi no say hi me pa cho the opposite Eurade fam so ye no wo de ye audio na fam e me hi me so me hi no I hello no I hi okay pa cho da bi enya hello hi bia na wani abre a o se eja me pese o hwe me hyebere ma me eja me pese o yesi ma information be na me hia eno na me ye we me hi why Matias right abusia eja asiedu ana ene no atwe nkomo ewo aye Adepa TV eso no ne number de se dandan nyina da screen so no betimi afa na wafrɛ eja asiedu ofrɛ na ɔno akasankasa ene be fa phone no na eja ɔno wadi nkomo atwe nkomo na nso o haw ene abenedi amane bibiara a kyerɛ wo so no wo de tu nani ma awurade enam no so ebeye bibi ede ama wo afi no kwa weye ekusi afufrom eja asiedu de se be ba Adepa TV so a wonye enipa makaso ye hoho bi anase sebi woye onipa bi a woye sono woye nyina yeja woye bibia ofra na nanim ti ono bekasa kama just do na oja yam o man yakonya na ene no ehwe nkomo ewa Adepa TV eso no aja pacho de ne die mu ye de nkomo hwetwe no eba besi minim se bia bibia kama ye musa wo asem bi wo bibi wo bi kura ba chia na akonya wo ho no ma eda ho me wo mi sister bi ye friend Jennifer okay or New Jersey. Oh, okay. One ne ba Endora ne MC me chia o munyina. Ene greater power asafuma nyina na obi bia nso a o follow me. Ewo me channel no so Elohika TV. Yakopon hira obi bia me chia o mampanyini John Mahama. I say wa fanya yi na fe na yes. Me chia no. Okay. O mampanyini John Mahama me chia na yaba pa nanado nso me chia yaba pa ba o mi anso. Na fi o anya program Mechiano program there 27th of this month 27th of this month they say they go we 31st 5 days program okay 31st you be 31st okay to 27th near the we 31st baso hefa baso tema come to 25 okay near VR okay the number no so person baby nko ade ya bi number na so bi so person obi humi e wo fie so akonya na ye menya nkwanche ni ona ye de wo tema important one so that tag ya to the just say do number na
ene be bia location o da to gya na agya na wo so afa no afre I think say betimi aboy ye pa I guess the person say no ano good abusham agya ha na de komo twe ni esi midane akosi adwado afre majo manage ho ye pa na ye 30% ana aboy oso ya sene me de komo hwehwe nyina eye quantity a obi anam so eseniska ede ba fi na se me ka se baby esi aka na so nyame adomato asaba na mo ba back next to my banner back in the say ya pabene super and this am obi anam so send this kind of free of course and send this kind of free I just in the train komo awodwumade so awade adom na yesu ama e be say share bi eye gene and eja o produce ye bibia kama e de my awade adom na yesu ama e be say share bi award party so yakra. Your favorite way to send money to Ghana is back. We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send to stand a chance to win big in the December Sambra promo. Tap Send. Papa no.